Aha tugiye guteranya rifani. Urabona nuko ibiri mu ikarito gutya kubibona hano. Izi ngizi nyirasoro zayo tugiye kubateranyiriza rifani kuko hano muri King Lion ducuruza rifani. Urayibona iyi ni sashe yayo. Aya ni amapine. Aya ni umutekinisiye. Iyi ngiyi bayita karada. Murayibona rwose. Tugiye guteranya rifani mu minota mikeya. Abashaka kugura rifani muze tubahe rifani rwose nziza. Ukanya ndaza kubereka rifani rwose twayiteranyije yuzuye. Murayibona rwose. Aha ni muri King Lion. Tubafitiye rifani tukagira n'amabati meza cyane. Urayibona ko tubafitiye na moto. Tugurisha na moto rwose. Ku bantu bashaka moto iz'amadeni zo gukoresha taxi zirahari. Abasore rubyiruko nkumi muze mwiteze imbere. Iyo tumaze kuyiteranya ibimeze gutyo. Bana dufite rifani nziza, dufite rifani zinabenura. Murayibona rwose iyi ni rifani nziza igezweho. Nta handi wayisanga usibye muri King Lion Rwanda Investment. Iyi ni rifani nziza cyane. King Lion Rwanda Investment niho wayisanga honyine. Urabibona rwose King Lion Rwanda Investment. Iyi ni ifite moteri rwose ya 250. Ngibi binanditseho iranabenura. Murayibona kara kantu k'umutuku muramo hariya nuko ibenura. Yego rwose. Iza cyane rifani cyane y'ubwenge. Ifite moteri ya 200 ariko nayo irahendutse igura makeya, ariko ni moteri ni moto nziza cyane. Zifite radiateur zikoreshwa n'amazi. Ubundi imeze nk'imodoka. Murayibona rwose. Murabona hariya harahirya mureba ni imashini zikora amabati. Hara ni imashini zikora amabati rwose. Abantu mushaka amabati muri King Lion namwe rwose mwazaza mukihahira. Karibu muri King Lion. Uyu ni umukiriya waje kugura amabati. Iriya ni imashini iri guterura koiro. Muri hariya igiye kuyiterekaho, nabwo ndaje mbibereke uburyo iterekaho. Ubundi noneho mbite mbereka batangiye no gukora ibati. Munama. Urabona hano rwose bari guterekaho koiro. Urano umushoferi ukoresha fokoriko urumva ateretseho hano. Agiye gutangira bakore amabati. Aha ni muri King Lion rwose. Tubafite amabati meza kandi amabati adacu. Hari inganda zimwe na zimwe tutavuga mu mazina kuko yo ntabwo yaba ari marketing. Mu mezi 5 ibati ribaricu, ariko twebwe rwose ushaka kumara n'imyaka 15 ibati kimeze uko twari guhaye. Urabona hano batangiye kuzingura ikizingo. Batangiye kuzingura ikizingo rwose kugira ngo amabati akorwe. Yego. Reka tubatembereze King Lion rwose. Urabona hano rwose, hano barazengurukije bagiye gushyira hano mu mashini. Umukiriya we gatwara imisumare. Okay. Imisumare utayiguze kuri 3 wabuhenzwe. Anga urabona nuko bakora amabati. Imashini buriya irakuruye. Yego. Murabibona imashini nuko iritwara. Yego nuko imashini iritwara ndagenda mbereka rwose ngende mbatembereza. Yego nuko ibati rwose rikorwa kandi ibati ryitegura. Kandi wasanga ibati ryitegura ridacusi ibyo muri King Lion. Bindi mujya muvuga ngo abashinwa bose ngo bakora ibintu bimwe, ngo inganda zose ni zimwe. Ntago inganda ari zimwe pe. Murabona ibati riri buturuka ara hirya, ni mutegerezo gato murabibona. Ubwo gutya ibanza gukata akantu ka mbere k'umutwe. Ikaze muri King Lion rwose. King Lion ifite amabati meza cyane mu Rwanda no muri Afrika yose. Urabona kari akambere banza gukuraho kugira ngo ibati irihe design rize kwambarana n'irindi neza. Ubona ibati ryaje. Muri kwibona ko rwose ibati ryaje. Muzendaje tujyane ushyire kuri moto. Murabibona rwose ibati ryatangiye kuza. Murabibona rwose ko
ni ibintu byiza cyane rwose. Ibati ni ukurikorwa. Ubutaha noneho nzabireka ryamaze gukorwa ryageze hasi. Ubona iri ni ibati ryiza cyane. Yari muri Official TV 1. Ciao ciao.